Cek sakenga sampian ki apolong eka enje estik na jenna. Jenna tak kira lakonya ndar kakasusahan ngak nikah. Badana epak sobunga sampian eka rasa parana tak bisa mamur nong pangatero. Bisa nakun mamur nang pangara. Mangalotoran dondona doa seerap mabiru bungkana odi. Bila maranika, jenna apang rasa tak nemu kenangan. Tunya seluas ekeresa perak sawah terbikina saka. Bada dalam Roma, katon bada dalam pelupek. Bada luar Roma, sajen perak maranongko ekerubek. Pak, kalau ada sekecil luki, antara ke diskusi literasi. Bensenge hikang. Literasi napas elang. Sepat dengkun kabar juga nabok naban hikang. Pak, Tak usah. Sengkok mulai saben tak pernah langalangan mbok antara dema bayi. Sampai mulai setia saporan. Sengkok kopeng tak perak epo sana akala bencaca ben kacona tatangke. Soal bek na ben anak rahmani. Pak, jangan nyona sapora, beniniat cangkolang kareng tua. Tapi cek saking sampean apeker alus mulai saben, tak kira jena padana buduk nama nuk sekailangan korpina. Kabar katemur katibian, kunyare kapungan na abek seeto laimon kabecian nareng tua tibi. Jena marajeri ya betin na setiap bek nai. Bedole na ni serba na kahikam. Oleh bengal ka orang tua. Sakalan naki nyona sapora, Pak. Kalau kun ingat kata buna sampian. Cek takok napa pole nyorot mun abek ki beda kenangan saya pender. Oh, tiba na setiap apa ngerasa bener ping. Ala benereng tua. Siapa ngajari? Sengkok terotawa. Kakuru na ben kitabku. Punten, Pak. Saking kaula kun ata tekuan kakabecian sekutu kaula pilay. Maksud apa na? Ada paan norok hikam timbang norok sengkok. Punten tak sanika, Pak. Saking kaula nyatanya ka abek. Napa salah na hikam? Napa hikam ahla kecuba? Napa pernah kay dingicok, nginom? Otabe marsem kata tangke? Sakapian na pola tengkana ko se sampai notopi niat terbagus ka ang pininta kaula kala bentar Pak. Salah na hikam setong sita sabut lagi. Pola na potran almarhum Cimahdar. Pak, manabi anika sedetika salaan raja. Nyon sapora. Berarti beni pola tengkana hikam, Pak. Sabab po bedeni ampian. Bedeni sampian tibi saya tak bisa mailang beci na almarhum Pak na hikam. Sayang ke kabecian nikah ko seng korban naki kapunga anak-anak na. Saya tak oning ka asal usul le kapentuan kak bisa. Jana, masuk. Nyona sapora, Pak. Sakalan laki nyona sapora. Jenna tak niat nyo pa anak kahormatan nareng tua. Jenna kunyo una. Kateraan na ate nareng tua ka angkui aki kiki odik se ampon kalebet. Ben angki odik se pekal eceleni.
abe kare perak teka angantos beg abit. Sabab banyak caca sekutu pada pak. Nyatana, duh, lah karena si pe abe mungkin sekut pakuna laku eka romo aka susaan. Iyalah satya sengkok narema sakapian na ucak na bakna. Sabab tak kira medes poleng menconga alasan na sengkok ka bakna. Ota bemayut nying lah dari Tisaria. Andang ka ibu na sengkok e Banyuwangi. Engkok ben bakna bisa mulai kau di anse anyar disak. Sengkok bene keter, bentakok ya cek buru mun bekna. Tapi sengkok apeker, lalake bene la cukuna iokor kata tak kena kala ben ken bengal ngi buburu anak-anak orang. Ya corak na, tak ada jalan boleh. Sabab mon pakun beda dia, sengkok tak kira burung sepada eben manuk dalam korong. Ben bekna pakun tak selpet kapanga terose selak. Sengkok ben bekna bisa bunga bedek di sana orang. Tapi coba pikir, beromba agare kongan serumpa ka embuna sengkok. Ben kesusaan si mangker pak na bekna. Duh, tak tahu lah cu. Ya mun jangan kok nyaman lah cong. Apa sih apel dong? Rupana sampai saat ya kita narema kembang ngajuluna ocak dari lanceng. Engki membula bakuna pejak na hikam. Tapi cik saking oleh minta nyaman pon ban uul. Sapen dede na bula pernah aku teka keniko pon ongkuna. Ben sambi na ebes abes ro. Be nari akan lapada kenal. Maraca ocaan ro. Tampu makujur pagar senang alia betul nalencak. Engki kalau pun pato kapun apa sih karepi sampian bu. Tinggal tore. Kaulah acara teti daun senorok dak kulina angin. Pola kala ban jalan panika dadana kaulah bisa aup. Meski anak ebok to sepada. Kaulah ampu masempal rancak napa ngarep. Semule lambak nyarep tumbuh kembang. Pak, kaulah nyuuna sapora, ampun masial sampian. Tak kalah ben amit pak tepak kaulah cu elang dari Roma. Ni pon apa? Anika dari saking tak kota kaulah ngadepi odi eka inja. Setong bekto kaulah cek terona abek te karing tua, noroti kar pereng tua. Tapi bekto selain, kaulah tak bisa apendem kajujuran na kaulah tibi. Cek kaulah tak salah senang ka hikam. Masalah na beni dari hikam, tapi dari sampian senoroti kerana pekeran. Beni pola na hikam andi pola tengka cuba. Ani kasih tak bisa kaulah tarema. Sampai 5 menit sebelum na sorat nikah etoles, kaulah ki apa ngarang aja ke hikam ka angkui kabur ka Banyuwangi. Tapi hikam tak kenceng. Hikam ki ngargai cek sampean reng tuana kaulah.
hikam tak teroma tege kabungaan, kala ben mangalotor kasusaan ke Athena sampian. Duh pak, jalosa pikiran ben Athena hikam tangki, lalaki seandik pola tengka sebagus, se tak jalan dengan masyarakat, tolak lalamaran namun sampian. Sapora pak, kau lengalak kapotosan bengal ingat nikah. Kapan pun ngiding tibi pentananom carek manten ka angkui macudu uul ben hikam. Kanca searupa taretan ka kaula tibi. Ancor ko sededena kaula pak. Ancor rasana kaula tak andik kenengan pole. Mulai karoma tak burung kaula seetem bunga karekongan. Ajalan keluar pasti pun iambak kasusaan selain. Akhirnya jalan saya paling aman kakaula engki keluar dari Roma nikah. Keluar dari tisa nikah. Kaula terro amola anak odik saya anyar. Sesakirana tak ningali ya hikam atau ngerontong ben uul. Kaula takut sajen tak kuat nampak aing mata bila ningali hikam ngentel uul. Ben kaula oning acam pona mereka muasalla dari tak naremana sampian hikam. Kalian laki kaula nyona sapora pak. Tinggal cek ko seemuk nyari sampian. Cek ko sekarekong beda edima kaula. Sejelas kaula nyera tempat sesakirana bisa malanyok kasak sekena pikiran. Ben ngoleh kapungaan sepantas. Jannah. Pak, jenna nyona sapora. Jalan nikah sekotu jalani jenna samangken. Karena ampun sobung jalan lain sebisa maternang jenna. Hikam, sengkok sapora kia tak boleh kabekna. Sengkok berharap bekna ben uul teti pasangan sesampurna. Ben sapora aki tang epa iya. Bener ojak na bekna saban, mon tak judu. Sapa apa senyandingi sengkok pun bekna, mayuk tarema kaleben pikiran setenang.
Engki kalau pun pato kapun apa sih kekerapi sampian bu. Tinggal tore. Kaulah acara teti daun senorok dak kulina angin. Pola kalaban jalan paneka dedena kaulah bisa au. Meski anak ebak to sepada. Kaulah ampu masempal rancak na pangarep. Saya mulai lambaknya. Mulai lambak. Jenah, marajari ya bacana setiap ini. Bedole nane sang sang hikam. Boleh kan orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Natika gelak karoman. Bedena apa nah? Mak corak na penting barana. Kirek. Pangara terong nyarana arempek. Ibu aja malam saya saben roh. Tapi Apa? Soal jannah benekam. Niko Aduh,
pon magda tulisan no. Telepon jangan-jangan tiga kali. Mau tabo, mentar ka makna saya Banyuwangi. Usang mun sanonto bularek. Tak nemu gambaran, beda di majanan sanonto. Lakar pebula sih salah. Mulai saben notop jalan ke angku kapungan najan naban hikam. Sanonto bulang aku wae. Angku keluk lakar. Tahu. Tina bulan nyoba abola kali bunda. Sengkok kandang ngocak nak. Bani sengkok dia tak narema bodoh nabok na dia. Tapi ning lah dari rumah tak kalah bon ame. Ia beni celeng setepak kia. Kibo, dan nanyona sapora. Ia tina marah. Dek budi na acer aki kiki. Ngadupi masalah tibi tak kalah bon maka ada otak. Mun lah tak nemu pamuangan kasong pekan nelpon ka ibu nak. Cek lah cuaca celeng sarombon. Mun pas tapalang di tengah jalan, pak nak tak tahu. Ibu terapang rasa, siapa si kosan? Kibo, sakalian laki jan nanyona sapora. Iya tina marah, bok nak aboli kamaturo. Tinggal kalau ngalah sa tenang nga aba. Boni mata kosang ruapak na. Labila na pak kamaturo, bok na asapora la cuka pak na. Kipon. Halo? Pol. Ba nata ningali jan na mulai. Sobung nih man. Arya itu mu tak ada kamar. Pas tahu itu mu boda suara teriak. Boh, tinggal man. Kalau nyoba nelpon lo, deki man bisa kalau deki nelpon sampean boleh pas. Oh iya. Kiban.
Halo. Iya Ul, beda apa? Sengko tak nyangka, bana nganggep sengko orang jauh lah Satya. Tak pada nasibilan. Nje Ul, bening ngak jeria, sengkok kun. Takut tak kuat bana senengal yang kok tel-kental mesra benikam. Iya. Bana nyangka kok setega itu. Salah raja bana jannah. Salah raja. Benikun tak mungkin sengko acampo ben hikam. Tapi tak kira sampai bila bayi. Tak ada pikiran nangkok ka angku ideti pakar si arosak tanian na orang. Sengkok beni lating, si tak tahu ka siapa si neku. Injak. Ul. Entos sengkok tak maria caca. Mon untuk rebok na pada ben esena surat roa. Bek na kalero. Bek na tau na kun carek manten ben pira mani si arempek maju duang kok ben hikam kan. Kenyataan na si ajalini dia bener carek ke kabeng ko peri ena. Tapi sebalik dari jeria sebab mun soal ni ko bula pun andi ka uji pun rida na benten lek jarek. Engki mun pon uul kencang. Bagus ka agama. Bula tak andi ko besah. Ngalentong rida kafungan na anak. mungkin lupa mencarek nyon sapora beni kalau nolak keputusan. Beni pola na hikam rosak punten. Tapi dalam hal nikah kalau faham hikam benjana kita pekek pangarap. Ben sambi na tak mungkin kalau ngalak kapungan na kanca tibi. Sepada na taretan tibi. Rak cara bibir alipen pepe ampeng leteng. Engki maragane kolek. Bula kan tak ada mangada ka urusan anak-anak. Sabab tak sakone. Nape sepadeng lebur ke orang tua. Nyata anak-anak kun manyelbik tombuna karekongan. Engke kak. Bula paham ka cerita nawul. Mun polana lakar bener nah. Banyak cara anak-anak. Si tak bisa yokor kala ben gerena gerungan naring tua. Sakadang lakar kudu norok. Dek kabilukna tolang rosok. Ben insyaallah hikam pun paham man. Sambikna cek saking kaula ben hikam paksa campo beni kapungaan-kapungaan saya kaole tapi karekongan-karekongan selanceng. Iya kok tuga ka pikiran abotna. Tapi corakna berak si api luka gerena akal numis dur. Soal kenikah tinggal manter nemu jalan man. Selebih penting kaulah mele ataretan benjana tempeng atau karan. Iya. Ti namun marajeria. Sengkok bisa narema. Ben pukrah mane otabe kalibuna insyaallah bisa lega ya. Engki kalangkong man. Ben saboran lek jarek. Ceang kebulan ko tak bes ngabes katika ben kakalibuna. Tapi mun nyander katerangan na uul ki buru. Rasana tada gunana sanon pebula ngocol kerana kiki. Kaangku ngadeng karpe anak. Mun tak palang. Kun ikalek gelek jengrek esonge kereng. Sapora Ul, sengkok lah coba panyangka. Iya. Injak beni jira si paling penting. Tapi mulai nabek nasi paling iarap. Sementara waktu Tina sengkok matenanga pikiran bu ide ya Ul. Jannah, dia tak terjadi apa-apa. Bahkan sebaliknya, sengkok ben hikam tak bekalan. Ben epak nabekna bisa narema kabedaan Arya. Teti mayuk mole, satia kare ngantos bekna. Rak cara akai bintang, cek ngantos terak nangirset. Apa boleh sampai ketutup ondem. Iya Ul, tapi Sebelum nalangi au bepeteng, pompong ondem kita teti ojen. Ayuk mole. Berem maul. Beda di majana. Punten mangken jana sarang ibu ne Banyuwangi man. Ben insyaallah langsung Paleman. Alhamdulillah tina pocur. Engki man.
Minta tolong sampurnai kelu di tengah jana. Neser mulai saben ring sak malolo pikiranna. Lako tak nemu bunga udikna. Iya ul. Injak saatnya sengkok sadar. Tak salah nuruti karep anak-anak. Selopot sengkok nuruti nafsu. Pak, kalau nyuna sapora. Sengkok saya sapora. Ben mulai saatnya sengkok acenci. Nebusa kasosaan nabekna. Kalaban kabungaan. Tadak saya gabung sama Satya. Kaca bana kompol la keluarga sengkok ben-bekna. Iya. Bila arela arangka. Tadak sebisa alang-lang terak. Mula bulan semesem. Tadak sebisa ngobo malam. Teti mayuk je ambu polana panas. Cek nengeneng markena petang. Dari katetian ria mayuk paropa kaca kebang oleh odik tak lita belirit kalaban kecona pola tengka tak lebur.